Salam menjuah-juah mankam krina, perpulungan sini kelengi Tuhan, ijapa pekam ringan ibas paksa enda. Salam teda ate dengan salam sitandan man bandu. Mari ras-ras kita bengket kubas kebak tinta, ibas paksa enda. Ibas gelar di bata bapa, si enggo nepa kegeluhan doni enda alu mehuli. Ibas gelar Yesus Kristus si erkuasa, empapalem luka ras tendi manusia. Ras ibas gelar kesah si badia, si mereken kepentaren gunan jagai kegeluhendu. Perkuah ate ras dame ibas di bata bapa, ras ibas Tuhan Yesus Kristus nari, ibas kerembaken kesah si badia, ras kam kerina gelah. Amin. Berita karena perbahanan rasura-sura di bata. Jenari nina Tuhan, ulihika tamaken tandu kubas tenten bajundu. Ibahan Musa bage, jana sekali enda kenca ipadaratna. Enggo sehat mulihken tanandai, bali ras dagingna sideban. Erpalaskan kata di bata enda, mari ras kita muji Tuhan, ibas kitab Dendenta nomor 184 ayat si pemena. Mari ras-ras kita ngoge pustaka si badia bagin si pemena si ibuat ibas kitab Mazmur 62 ayat sada seh kubas ayat 10 telu. Mazmur bindu 62 ayat sada seh kubas ayat 10 telu iogeken kami isina nina bagenda. Mazmur Daud. Alusini kutimai di bata engkelini aku, sabab manbana saja ngenca aku ernalem. Ia ngenca si engkawali dingen si engkelini aku. Ia penampatku, landigan pe aku talu. Aku enda enggo buruk desken bide si runtuh, asa kainari dekahna atendu ngayak-ngayak aku, atendu ndabuhken aku saja ngenca, ibas inganku si meganjang nari. Ngena atendu katala tuhu, ibas biber ngenca kam masu-masu, tapi ibas ukur kam numpahi. Alu teneng kutimai di bata pengarapenku, manbana saja ngenca. Ia ngenca si engkawali aku dingen engkelini aku. Ia penampatku landigan pe aku talu. Ia kap di bata si engkelini dingen mereken kemuliaan bangku. Di bata kap gegehku dingen kecionku. O bangsangku, ernalemlah man di bata kata wari pe. Turikenlah isi pusuhndu man bana, sabab ia kap inganta cicio. Manusia bali sekali erkumesah ngenca. Si mehaga entah medungo, kerina ia lalit ergana.
Adi itimbang iteh maka menahang me ia, nahangen asangken sekali kumesah. Ola arapken ulih kejahatan, dengan keuntungan ibas barang rampasan. Aminna pe tambah-tambah kebayakan, ola leket ukurundu kuje. Piga-piga kali ku begi di batang rana, maka ia ngesimada kuasa, dengan keleng Athena tetap rasa lalap. Kam o Tuhan mereken upah, mantep-tep kala rikutkan perbahanena. Sejenda me pengogenta bagin si pemena, ketuahan kala si megiken kata di bata, dengan si make kenca, ibas kegeluhenna si tep-tep wari. Haleluya. Mari ras-ras kita ersada ibas pertoton, ertoto kita. Tuhan di bata Bapa kami simada kuasa, simada kerina sina salid ibabo doni enda. Kegeluhan kami pe Tuhan te kami, ibas pengkelengindu bagai pe pengalami dosa, sila ngadi-ngadi iberi kenduman kami, erbahansa malam mate kami, meriah ukur kami, tenang tendi kami, sebab te kami ibas persadan kami raskam, erbahansa kami menjuah-juah. Tuhan, kam kap ulu pemeteh dengan kepentaran, berikan kaman kemahandu, pemeteh dengan kepentaran guna nurikan kerna katandu, kelah perpulungendu singgo sikap guna dengkeh kensa, banci pe i antusina erti katandu, dengan katandu ekap kegeluhenna, katandu ekap gegehna, dengan katandu ngampang-ngampangi ia, arah kerina perbahanan kalak si ilat, janah ia pe lalit ukurna ilat guna kalak si deban. Terpuji kam Tuhan, sebab Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari ras-ras kita ngoge kitab Roma, bindu 10:4 ayat 10 telu sekubas ayat 20 telu, iogeken kami isina nina bagenda. Dage olanai kita si salah-salahan pekepar, tapi tetapkanlah ibas ukurundu, maka ola ibahandu guling, entah kiti ukur teman-temandu si sada kini teken. Suai rasi iajarkan Tuhan Yesus, kuteh dengan te aku, maka labo lit pangan si biak man pantangenken. Tapi adilit kala erpengakap, maka lit deba-deba pangan si man pantangenken, ipantang kena lah Adi mena ate senina-seninandu, ibahandu erkiteken pantangendu, perbahanendu lanai erpalaskan kekelengan. Ola pelepas kai si ipandu meneken temandu si sadakini teken. Ingatlah maka Kristus enggo mate guna ia. Ola pelepas kai si ia kap demuhuli icap kala la mehuli. Sabab ibas kini rajan di bata, aturan kerna pangan ras inemen labo penting. Si penting eme perbahanan si mehuli. Kemalaman ate ras keriahan si ibreiken kesah si badia. Kalak si bagai perbahanan na, selaku si erdahin Kristus, ngena ate di bata, dengan iergaken manusia pe ia. Maka si daramilah, kai si erbahanca, maka kalak tetap ngeluh aludame, bagepe si peteguh kini tekenta pekepar. Jana ola arkiteken pangan iceda kendu pendahin di bata. Kerina pangan banci ipan. Tapi salah mekam, adi arkiteken kai si ipan kalak si deban guling.
Ulinlah kaman daging, entah minum anggur, entah ngelakukan kai si deban. Adi rebahanca temandu si sada kini teken monggar. Adi tekam maka kerina pangan banci ipan. Lakukanlah guna dirindu jine i lebih-lebih dibata. Ketuahan kala si pusuh pratenna la nalahkan ia ibas ia dalankan kai si ia kapna mehuli. Tapi kala si sangsi nggo resalah ia kapna bana adi ipanna. Sabab la turah ibas kini teken nari. Kerina ibahan kala sila turah ibas kini teken nari dosa kap. Sehjendama pengogenta. Senina rasturang si ikelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Ibas minggu enda gerejanta bengket kubas liturgi minggu kesehatan. Jana ibas minggu kesehatan enda arah ogen singgo ioge kita dube ije ituriken karena tema ngeluh ibas dame. Adina ngeluh ibas dame tentu enda me jadi perayakan takrina. Ibas pengarapan geluh dame, labo banci kita ersura-sura ngenca dame, tapi lagu langkah ta, pengeranata, perbahanenta, empeturah perjengilan, entah pe perubatan. Sebab ulu perubatane maka kal terjadi arah kai si iidah kita, si ibelaskan, ilakokan bagai pe si iukurkan kita. Tentuna ibas kita ersura-sura ngelu ibas dame enda tujunna kai. Ulihna entah pe tujunna empeteneng pusukta. Bagai pe meriken damai sejahtera manbanta. Adi damai sejahtera kita tentu mabai bana ia daging kulanta pe sehat dengan mejuah-juah. Tapi dilitkin biak macemberu, merawa, ngilas. Ya, entah pe si bandingkan dirinta raskala si sukses. Entah pe si bandingkan ka dirinta raskala sila sukses. Semaka kita siakap si meganjangna. Enda ulu si erbahanca pusuh tapela dame. Janah kala si deban pe la akapna teng-teng deheras kita. Alu bagi dege kai dage tujunta, kai dage sura-suranta, ibas kita erdame, adi pusuhta dame. Ulah kal siakap adina pusuhta dame kala rugi. Entah adi kala erdame kita rugi atau beruntung umpamana. Ijenda me si perlu kita erlajar gelahna rikutkan temanta minggu enda, minggu kesehatan, kala singgit erdame ngo pasti sehat. Kala si idaramina rusur perubatan, bagepe ngelatihi bana ia arah ukurna, sir bage-bage, nangdangi kala, bagepe penilaian sir bage-bage nangdangi kala. Si tuhuna, eime dalanna, erbahanca, igulutina bana. Ndele atena sebab labanci ipeteneng na pusuhna rekiteken latar kuasa isa. Adi si pepayo kakin rusur kal ulu perjentikan perjengilen maka labanci ngeluh erdame. Enda adina ibas kegeluhan secara umum maun-maun rekiteken erta. Arkiteken kita memaksakan kehendak taman kala atau latralukan kita pendapat temanta. Bahkan mungkin banci pe si pekitik kala si deban la si ergaken. Melala penyebab erbahanca banci turah erbagai-bagai perubatan sirbahanca la kita dame. Mon-mona di merawa kita siakap ngome kari dung persoalan. Tapi si terjadi kenca si belasken
kata-kata si akap kita kin pendelabo payo kenca si renungkan karban calanay dami pusuhta. Banci kinata si pernah ialami kita. Jadi mari dage si uri ibas dirintas skala-skala bagepe ibas jabu-jabunta kai dage erbahan carusur maka geluh tala dame. Keluargaan tala dame, gerejaan tala dame. Bangsa ras negaraan tala dame. Jadi kai dage akibat na adila erdame. Janah kai ka ulihna adi kita ngelu ibas perdamaian. Enda tentu perlu kita melala erlajar arah kegeluhan perdamaian enda. Adi si pepayo ogen tandai nina ola bahan kiti ukur temandu sisa da kini teken. Engkai maka banci kiti umur ukur teman sisa da kini teken. Kepeken i perpulungan Roma li turah perjentikan ibas perpulungan kalak Kristen. Si berlatar belakang Yahudi bagai penon Yahudi. Kalak Kristen si berlatar belakang Yahudi, ia melalakal aturan-aturan si ikut kena ibas ia dalankan kegeluhan kekristenan. Maka akapna aturan penting guna menata kerina harmonisasi kegeluhanna sebagai anak-anak Tuhan. Jana arkitiken si maka na dikune ka ibas perpulungene sila kalak Yahudi la ikutina aturan kalak Yahudi dai maka na kalak Kristen si berlatar belakang Yahudi dai ipakiti na non Yahudi. Bagipe kalak Kristen si non Yahudi ia kapna makana ngo terlalu berlebihan kalak Yahudi ibas kerina aturan-aturan. Sebab sieteh makana ibas aturan kalak Yahudi aturan man, erdalan, minem, medem, mupus, kalbuena aturan-aturan siman ikutan kan. Khususnya karena pangan. Maka Rasul Paulus mempersingeti ibas ogenta enda ulamin erkiteken pangan kamlas siangkan. Sebab labo perlu siban mene ukur seninanta erkiteken pangan. Ya dirkiteken pangan-pangan kak mdu kita rubat mabage belta sisa da jengkal lain dekal ngenca. Ay kang rusur banca kala ardosa. Ya irauna silaman rauken pamana. Jana arkiteken melehai makadung nareh emosi. Arkiteken melehai dungna muat si kerajangan kala. Alang situhuna bicara pan pedakam labo terasa asapa pe buena bicara melalagian nukur senta nukur pangan-pangan golit kerina sukat-sukatna bas beltetah. Tapi banci jadi kalak silaman pe la erdame arkiteken berebut makanan. Tapi man kemelanken buai je pangan kita pe kalak berlimpah rubat ka kita arkiteken pangan-pangan. Sebab pangan enda bancir banca kita sehat tapi banci kanger banca kita sakit. Di sini moto kesehatan pe Rasul kal ipersingeti ope lengaka melehai manlah kencak lengaka kam besur kelpe boka banci elah nina engkai gelahna daging kulanta pe tetap mejuah-juah. Jadi ibas oginta enda ipersingeti mulihkan kalak Kristen perpulungan i Roma gelah ulamin ia kapna ulin ia asangken kalak enda pe banci jadi ulu perubatan. Adi kita ka anusia kap si mahulina sangken kalak mabanci jadi perubatan. Makana perbahanan si mahulinga maba kemalaman atiras kerian ukur si breken kesah si badia. Memang adi meriah ukur ta mejuah-juah daging kulanta. Adi malam mateta lalit terbeban kita ngelakukan kai pe. Sebab kai jadi kemalaman ateta. Sebab kalak singgelu ibas dame kugapa pe enteguh paguh kini tekena. Ya umur na pe gedang. Sebab engkai lakin git dia susahina cara narukur layang git nuh sahibana nang dangi kaipe termasuk nandangi kuni ulin kala si ngasuk kala kendalan kenca
Iya, meriah ukurna natap kalak mahuli. Bicara lit kalak jahat oli kakepe jelma bagah jahat na tena. Beluh ia belat-belat pusuhna. Beluh ia ngantan bana. Seh makana tuhu-tuhu lamo nggar kini tekena dikunekai pe si idahna ibas sekelewetna. Makana Rasul Paulus ibas ogen enda ngata kenca. Makana min kerina kalak Kristen si ida ramina ibas kegeluhenna mekapkan kaipe si ipedahkan di bata terpalaskan kini tekan. Jana ulah ka arkiteken ninta kita arkini teken seh maka kalak si deban siakap lah arkini teken pe banci jadi ulu perjentikan. Adina kiti si ban ukur temanta si sada kini teken ya sada atap meningen kita enda sa dunia enda kerina di batan jadi kensa sada rumah kita mkakdu sesama anak-anak Tuhan ersowal kai mekap du ulihna kalak si deban pe mekupir ya macekura ibas pusuhna natap-natap persadanta tapi adi idah nak resada arihta enda me jadi ulu kemalemenate man perpulungan Tuhan bagai pe man banta krina natap kini resadante pe maba kejuah-juahan ibas kegeluhan ta ibas kita arteman. Jadi uri dage bas kegeluhan takai dage sirban sama kita mekatep la erdame. Adikala imbang ta mungkin banci kita la jumpa tapi dires pusuh ta kita erperang kuga mekap mendundungi persoalan si. Kini teken pengarapan pengendesan geluh ta mindo pengalami dosa engen cadalanna gelah banci tenang pusuh ta. Maka kainina pemasmur alu sini kutimai di bata engkelini aku. Enda penting. Kai maksudna sini enda erpaksa tenang. Kai pisi jadi ibas kegeluhan ta perlu kita kentisik tenang nimai kai surah-surah Tuhan bas geluh ta ngukurkan kai rencana Tuhan bas kegeluhan ta. Sebab ia ngenca penampat si banci engkelini dengan engkawali kita. Adi bagailah si ban buku nasihat nge kita. Mon deka madilik soal labo Tuhan lebih si darami. Tapi isenge deking si banci si darami. Kugange lalana serpi entah pe duit banci indungi persoalan ta. Makana kuskas kita latih siakap ngukurisa sebab engkai si idarami kita la surah-surah Tuhan. Tapi tupung kita tenang ibas perbebenta enda cukup penting kel rebahanca kita sehat. Sebab engkai adina pusuh tenda mon resotak tenda rukur dekam langa dinga ditakai di baman ukurna. Lengadung sada ngukar sada. Mon kebiarene penggor tindih-tindih reh si mantang kelenta. Tapi berikanlah waktu alu sini dengan tenang guna ngukurkan kai surah-surah Tuhan bas kegeluhan ta. Gelah turah pengarapan ta. Dengan te kita makana dibata si mereken kemuliaan man banta ipetangkasna surah-surana man banta tupung kita sinik nimai penampat Tuhan. Makana ula pernah kita ernalem manusia tapi turikanlah isi pusuhta man dibata tupung kita ngenanami erbagai-bagai kini seram. Umpamana reh pinakit mon misi latihi banta siukurkan lenga jadi bicara mati pagi lenga jadi benakan pe lenga bo ertambar dai tapi nggo siukurkan silanai man la kita ngasup nang kelisa langsit teh makana kegeluhan tenda adi katakan pemasmur dai dakam sekali kumesah ngenca adi sekali kumesah ngenca menahang kap ini nah. Adi bagi kakin kapdu siman tangkel ras siman latihan kan. Maka nabanci tenang pusuhta enda pe ipersingeti kaman banta. Ola arapkan ulih kejahatan. Adi ulih kejahatan ngesi iarapkan guna kegeluhan ta asandigan pelabo kita banci tenang. Jana ula arapkan keuntungan arah barang rampasan. Bicara sidat pe untung arah barang rampasan.
labo banci gedang umurna, labo banci jadi pasu-pasu. Sebab barang rampasan, lika pagi dalanna, si irampas kita kena rampas. Kerika bas kita nari, adilatang kokala, bacikar kita ken pinakit keri, bacikar kita ken lanai si ingat jasi susun umpamana. Tapi di sehat dengan kita mungkin labo banci sekujeri lah si ingat ya. Barang rampasan asandigan pelabo mereken dami sejahtera. Sebab biar kita teretah, sipan biar kita daging kulata sakit, lah sipan perluka kita, edakam ngukuri siepe nggo tentu latih kalukurta. Janah adi tambah pe kebaya kendu ergiteken barang rampasan nina. Janah adina kujei leket ukurndo. Kugapa pe lamba ba kejuah-juahan. Memang banci genduari ban kai gelar na marawadeng ngadarehta sehat kita. Tapi lit pagi pak sana reh pinakit, reh anak-anak lah bagi ukur umpamana, reh ka kejadian-kejadian si lah bagi ukur ta dungna si susahi banta alu perukuran sir bagi-bagi. Makala nai teneng pusuh ta. Makana senina ras turang sini kelengi Tuhan. Mari dage ras kita tetap geluh ta sueras pendilo Tuhan. Sebab adi si pepayon dai kubas invokasio ta tangkas kal ije i persingeti Tuhan man Musa. Maka na adi Musa ngikutken pedah di bata kai si ipindona menjadi. Tupungi pedahkan Tuhan man bana uli hikatan dut kubas tenten bajundu ibahan Musa bagai jana sekali enda kenca ipadarat na enggo sehat mulih kentan nandai baliras daging nasi deban. Jadi kai maksud invokasio tenda artina kepatuhan guna dalankan pedah di bata ulu kesehatan. Ula nangko, ular lua-lua, ula bandi bata di batan dusi deban, ula kam empalitkan si jahat nang dangi temandu, ula munuh nina. Adina labo kita nangko umpamana, tentu labo lit kebiaran ta. Mabage, adi labo mengga ateta si kerajangan kala, tentulah si susahi dirinta. Adi labo si pedua-dua di bata, laki tar kune-kune nandangi kai si jadi bas geluhta. Adi Muhammad nge kita orang tua, tentuna labo si susahi banta aru lang hamati orang tua. Jadi enda pengajuk ya pendilo man banta ya kepeken rahasia hidup sehat sangat sederhana. Alu teneng timai penampat Tuhan. Alu mejingkat dahiken dahin Tuhan. Alu tutus pindo penampat ras gegeh bas Tuhan nari. Janah ula kita ngit erjengil ras kala silabo ngasup ndungi persoalan atau erjengil kita ras kala si ngit rusurubat. Makana kita kuncina sehat ate tantahlang kita nentukan ca. Adi si pepayo ibas kitab kuan-kuanen bindu 10 pitu ayat 22 keriahan des kentambar si mereken kejua-juahan adi ukur serbut erbahanca daging kertang tading tulan. Jadi sederhana kasih tuhuna rumus hidup sehat meriah ukur ta menjuah-juah pinakit madan. Tapi adina serbut ukur ta daging kertang tading tulan. Tapi mon mau ndakam ibas kita perlu tenang pe, lanai kita tenang. Atau mungkin per kita kan gulut na ukur talanai li waktu tar pak sa tenang. Jadi senina ras turang sini kelengi Tuhan, nande bapa turang ras senina kerinana. Kepeken adisi pepayo pustaka si badia enda. Rikut kenogenta ibas paksa enda. Maka namin ibas kegeluhan persadan takrina ulamin sempat silaman persoalankan si persoalkan. Silaman belidenkan si pebelin. Tapi perlu kita mensederhanakan tetap persoalan silit. Dungi persoalan alu mehuli. Sebabna memang sitah kegeluhan enda kentisi ngenca. Tapi basi kentisi damilah diamin si kerajaan ngenta.
Kai pesi terjadi ibas kegeluhan, tentulit ngerusur tantangan na. Tapi kita nentukan damai ate tatahlah damai kita. Adi memang labo terukuri, labo terdungi, pindo penampat Tuhan. Tapi di memang kita ngasuk dahikan dungisa sidahikan. Sebab mon-mon dakama di mejingkat kita lah sidahikan, pusuh teka imbang tangkai maka laku dahikan mea teta. Tapi di kala si mekisat, emon maun eka jadi tantangan na, ngenen kala mejingkat kabe jadi ndele atena. Sebab kai lah yang ngasuk ngelakukan ca. Jadi ulamin sempat kai pesiban jadi soal. Sirban calu gulut ukur tadi dengan latih siakap. Sederhanakan persoalan silit. Bagi pedah Rasul Paulus man perpulungan Romandai, adi erkiteken pangandu kala si merampak kini tekena, ceda kini tekena erkiteken pangandue lah pedah teruskan. Ya, ulaka erkiteken si ceda persadanta. Enda me pedah si isahkan man banta, di kunelit paper bebenta, si selama enda jadi, entah na paper beben pusuhta, sirban cala kita dame, Tuhanlah si masu-masu kita, gelah tenang dengan dame pusuhta. Adilit perjentikan taras kalak si deban, si sehengayak genduaring guluti ukurta. Banci kita erdame, gelah na banci malam mateta, pusuhta pe tetap i pelimbarui Tuhan. Tuhan si masu-masu kita kerina, geluhlah kita tetap ibas dame, sebab Tuhan ta Yesus Kristus ngoreh kudoni enda, memperdamaikan hubungan taras di batas singgo ceda, rekiteken dosa eime erbahanca kita ladame, maka pindo gegeh man Tuhan gelah nangasup kita, nimbak perhatian daging ta, dingin pe nilahi dosa ibas kegeluhan ta. Amin. Ras kita ertoto. Pasu-pasundulah o Tuhan kami kerina anak-anak du. Gelah geluh damai jadi perayakan kami. Tupung kami sinik nimai waktu Tuhan. Ijai iberikan kami kesempatan Tuhan erdahin guna ngaturkan geluh kami. Bagai pe o Bapa te kami pusuh perhatian kami ma. Ingandu nuankan katandu. Gelah katandu rusur mempersingeti kami. Tupung kami ersalah. Bagai pe tupung kami la ersalah. Ajari kami Tuhan ibas pusuh perhatian kami nari. Gelah damai si kerajaan kami. Ulih nape mejuah-juah daging kula kami. Terpuji kam Tuhan arah katandu. Ermulia kam Bapa arah kegeluhan kami. Sebab Yesus Kristus Tuhan. Ngatakan bujur kami ras ertoto man bandu. Amin. Senina ras turang sini kelengi Tuhan. Radukan kerina kalak Kristen bas kerina ingan ras paksa, mari ras kita ngakukan pengakun kini tekenta, ninta dagi ras-ras. Aku te mandi bata Bapa sila ersibar kuasana, sinepa langit ras doni. Aku te man Yesus Kristus, anakna si tonggal Tuhanta, si jadi arah kesah si badia, tubuh idur si nguda-nguda nari, si so keliaman, tergelar si Maria, si ngenanami kini seran, sangana pemerintahan Pontius Pilatus, ipakuken ku kayu persilang, mate jenari ikuburkan, nusur kudoni kematen, pateluariken ngokeke ibas si mate nari, nangkih ku surga, perkundulna arah kemuhan di bata Bapa sila ersibar kuasana. Jenari rekme ia pagi. Ngeranaken singgeluh rasi ngomate. Aku te man kesah si badia. Janalit gereja si badia. Persadan kalak si badia. Pengalemi dosa. Kini keken kula. Kegeluhan si rasa lalap. Amin. Sepak sana kita ngendeskan persembahan pengatakan bujur taman Tuhan. Kata dibata si jadi palas. Ibas kita ngendeskan persembahan pengatakan bujur taman Tuhan. Endeskanlah kulandu mandi bata saja. Selaku persembahan singgeluh. Rikutkan singena Athena. Sabab bagai arus nakam ersembah mandi bata. Sueras biakndu selaku makhluk sirukur. Tupung kita ngendeskan persembahan ta,
Rende kita muji Tuhan ibas kitab Dendenta nomor 273 ayat si pemena. Mari ras kita ersada ibas pertoton ertoto kita. Aluken kam dengan pasu-pasundulah o Tuhan. Persembahan pengatakan bujur singgo ipersembahkan perpulungendu. Gelah banci pe Tuhan arah persembahan nae. Erbelang na beritandu si meriah. Rebuena dahin kekelengen ilakauken. Reteguhna persadaan irakut. Gerejandu pe tetap ngasup engkelola sarikutken singena atendu. Bagai pe o Tuhan ertoto kami mindo perkuah atendu. Kerina anak-anak ndu singgunehken persembahanna. Ikut muat bagin numpak-numpak dahin gerejandu. Enda pe Tuhan kam si masu-masu ia. Dengan layak kekurangan ibasia mere alu meriah ukur. Itotoken kami pe kerina kemahendu ijapa pe ia ringan. Bagai pe kerina pengurus PJJ ras kategorial. Ibas pemasu-masun Tuhan mejuah-juah ia kerina. Bagai pe o Tuhan perpulungendu sirulang tahun ketubuhan ras ulang tahun perjabun. Simpar pasu-pasundu ku tengah-tengah jabuna. Ngawani perpulungendu pe rasa isi jabuna. Ugapa pe kecibal geluhna bas paksa enda. Tuhan kam sing kawali ia. Kerina biaya sini perlukan guna anak-anak bas pendidikanna. Tuhan sin cukup kensa. Bagai pe anak-anak ibas kegeluhan pendahinna. Bagai pe perjabunna. Si tading ras orang tua bagai pe sindau sirang ras orang tua. Singgor jabu bagai pe si lengar jabu. Singgor dahin bagai pe si lengar dahin. Bagai pe orang tua kami silanai ku jabuna, bagai pe siku denga jabuna. Rikut ras orang tua kami saitun. Kerina anak-anak ndu menakan anak-anak kami sikitik denga. Tetap ipelimbarui Tuhan gegeh naras kegeluhena. O Bapa si mada kuasa, mindo kami perkuah hatendu. Gelah kam tetap si masu-masu bangsa ras negara kami. Ibas ngaturkan programna untuk Indonesia sehat, ibas pendistribusian vaksin, bagai pe ibas program-program pelayanan kekelengan si ilako kena bagai pe program kemanusiaan. Pasu-pasundu Tuhan kerina anak-anak do. Enda mepengendesen geluh kami kerina na Tuhan anak-anak do ijapa piringan, kubas tandun desken kami geluh kami. Si sakit ibas kuasandu madan pinakitna. Bagai pe o Bapa sirceda ate ibas kuasandu lampas ia terapul. Si monce-once kini tekena tetap turah ketedehan ate nandarami Tuhan. Bagai pe si sukses ibas kesuksesan nape tetap iinget na pemerai Tuhan. Kelah kai pe si jadi bas kegeluhan perpulungendu tama pujin ras kemuliaan man gelarndu saja. Sebab ertoto kami mindo perkuah atendu ibas gelar Yesus Tuhan. Singgo ngajari kami ertoto ninta dagi ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipabadiamin. Rehlah min kini rajandu, sehlah min peratendu ibas duni enda bagi ni surga. Berikan man kami nakan cukup ibas wari sendah enda. Alemi salah kami, bagi i alemi kami salah kala empak kami. Olamin kami ibabakam kubas percubaan.
Tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sebab kamkap si mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Turang ras senina, meherga kap ia kap di bata, kam i adep-adep pena. Jadilah kam saksi si mehuli, alu jagai kegeluhendu. Gegehendu guna dalankan pedah di bata enda eme pasu-pasuna. Alukenlah pasu-pasu sirehna idur di bata nari. Di bata singgon di lokam, kubas kemuliandu si rasa lalap ibas Kristus. Ia menjadikan kam serta tetap megegeh dengan paguh. Ia mesimada kuasa seh rasa lalap. Amin. Menjuah-juah man bandu kerina ngawan perpulungan sini kelengi Tuhan. Tuhan tetap si masu-masu kita. Jaga kesehatan, tetap semangat. Menjuah-juah.